papa ia tu vi nei tua le ni tai au ma fatalo fatu I sofa pelo Yesu Keriso lo tatu ali ma lo tatu faola e vi ia le tua ona na lei o tatu toi felo ai fo I manisio tu fa fine sa fa pe ona fai malana I Samoa ia vi ia le tua o le o te ine tatu le talo ona tatu fa no le ma o le upo le tua le ni tai. Let us pray. Father, we thank you this morning and we continue to bless your name as we gather together under this house and also many of the body of Christ who gather together in fellowship across this nation and across the world. Come together, Lord, as we magnify the wonderful name of our God. Lord, we too lift up our voices and our praise unto our God. And Lord, we come before you this morning, before we open your word, before we hear from you. Our prayer, Lord, is that you would prepare our hearts, open the ears of our hearts, that we may hear, that we may listen, that we may learn, that we may be challenged and encouraged by your word now until forevermore, while we await the return of your Son, Jesus Christ. We bless your name, Father, this morning. We thank you once again for the privilege it is that we have to hear your word. In Jesus' name we pray. And all of God's saints say, Amen. And amen. Ia, whatala whatua le ni tai au tatu ainga, pe ona tatu mafuta, ono le upo le atua I le ni tai au. Olo whape ona tatu whaita wina le tusi a Ioane I lona mataupu e se fulu ma le valu. Vai aso na te anei na wha ngata mai ai le tatu whaitau I le whai upo e se fulu ma le lua. A ngai le lua se fulu ma le fitu. O ni taupu le sefulu ma le valu ua vaai ai e tātou ua ngai atu Iesu ma ua pue whaapangotā ma ngai atu loa o ia mo ana faamasinoga. So lea la o lo tātou iai le mataupu le sefulu ma le valu. Mo tātou I loa o le vaiaso o le Paseka. So we know that in chapter 18, Jesus is being arrested. He's now heading into trial. And we know that this is also the week of the feast of Passover. O le vaiaso lea na mafuta ai Iesu ma le au so'o mai le mataupu sefulu ma le tolu, ngai le mataupu sefulu ma le ono, na talanoa ai Iesu ma whaamalosi I le au so'o, a wā lava le teini lea. Le teini e tu ese ina ai I lātou I lona maliu. Mataupu sefulu ma le fitu na tātou whaita wina ai, le tatalo o le whaaola mo le au so'o, mo e whaatuatua, mo e talitonu. A tatu tanu mai le mataupu sefulu ma le valu, I le amatanga le mataupu lea na tātou vaai ai le pue whaatangata o taua o Iesu. A ngai le tātou whaitau le whaipue sefulu ma le lua le vaiaso na te anei, o I loa na tātou mata ma vaai ai, a o whenga iai Iesu ma le faamasinoga, le faamasinoina o ia e tangata iuteia. Whaipu sefulu ma le lua na tātou whaitau ai I le vaiaso na te anei whamai ua pue ma taita ina e iuteia a ngai ia ana le osi taulanga sili. O tātou malama foi I lea lava vaenga o le pō. E ono whaamasinoga na whaawhenga I ma Iesu a o le yo atu o ia I le sātauro. E tolu whaamasinoga sa whaapeo na whaawhenga iai o ia ma tangata iuteia. Ma le isi tolu whaamasinoga na whaawhenga iai lo tātou ali I whaola ma le whaamasinoina o ia e whaaroma. So we understand that on this night between being arrested and being crucified, Jesus faced 6 trials. 6 Jewish trials before the high priests and the Sanhedrin, and also 3 Roman trials before Pilate and Herod. So that sort of gives us an idea of the intensity of this night. I lea lava po na tātou vaai ai fo'i mai le whaipue sefulu ma le fitu, ma le whaipue lua sefulu ma le lima, lua sefulu ma le ono, ma le lua sefulu ma le fitu. Na tūsi ai e Ioane le whaafitinga na whaatinoina e Peteru. We also read last week that during Jesus' trial, John captures in verse 17 and in verse 25, 26, 27, Peter's denial. So there were 2 stories happening at the same time, at the same night. Jesus' trial before Annas and before Caiaphas,
But also, at the same time, Peter was denying that he ever knew who Jesus was, or that Jesus was his Saviour. So I lea po, peo na tato mata i le vaiaso na te anei, I upa Peteru, whamaile whaafitinga lea o lo iei whaipue luas fulmani lima, e leo oe ea le tasi o ona soo. A ua whaafiti atu ia, ua whai atu, e leo au. Whaipue luas fulmani ono, whamai Peteru, ua whamai le tasi au auna o le ustaulanga sili, o le ainga o le na tipi e sealo na talinga e Peteru. O te leiva ai atu e atu oe whaatasi maia I le whanua, e whamai Peteru, ona whaafiti atu lea o Peteru, ona vivini loa lea o moa. Mana tua foi whaafitinga o Peteru, na valo ia e Yesu, I le teimi na mulu wai vai a, li Ioane sfuma tolu whaipua tolu, se fulu ma le valu. Ai, o lo tia mai e foi te tonu o le tata wawa onga le vai aso na te anei, le ata o le alofa tu noa o le atua. A o whawhenga ia Yesu ma le amataina o le faamasinoga, sa whapea o na whaafiti Peteru. Last week we saw that as Jesus started to go through his trials, Peter was also denying that he ever knew the Saviour. Ai o le ata atoa lena, o le alofa tu noa o le atua I le tangata ang sala. Pei ona whai mai le tusipa ia, whai mai a o tato wanga sala pea, na maliu ke riso mo I tato. That is the picture of grace. As Peter was denying, Jesus was going and facing the trials. As Jesus was facing the trials, Peter was denying. He was in sin. But that's an example of grace. Praise the Lord. Amen. That while we were still sinners, while we were still in sin, Christ died. That's what the word says. A o tato wanga salapea na maliu ke riso. O le atala le na tato va ai I le whaafitinga ma le faamasinoga, le vaiaso na te anei na tatou vaavaaia I le tūlanga lea, I le alofa tūnoa le atua, I le lalolangi, sa whaapea ona I alofa mai ai, a o tatou ana sala pea. I le tai au lale nei, I le whaawawina o le tatou mataupu, tatou tilo a ngai whaipue luasfulu ma le valu a ngai le tolusfulu ma le valu, o le faamasinoga I luma o Pilato. So this morning we'll look at the next 11 verses, and we will look at the trial before Pilate. So pei ona tatou o ina le vaiaso na te anei, wa mae atu ia whaamasinoga I luma o tangata iuteia. Luma o taulanga sili, I luma o whaitaulanga sili, luma o Phariseo, luma o le whaamasinoga a tangata iuteia. Ai lea o le a ngai le tatou whaitau, a ngai le whaamasinoga I luma o Pilato, po whaamasinoga I luma Roma. So we're now moving the trial of Jesus from before the Jewish council. So that's where Annas was, that's where Caiaphas was, and we're moving into the trial of Jesus Christ before Pilate. So remember, he's facing 6 trials in this short space of time, but our Saviour is the most innocent person in the middle of this story, and all of these people are facing him right now. So, ki whaitawina ngā le nei tai ao, whaipue luasu malvalu, anga I le tolus fulu e amataina I le tatou mata upu. E tolu lava ni manatu o te whiatala noa I le tai ao le nei, manatu mua o le moli anga, manatu lona lua o le whaai unga, ma le manatu lona tolu o fesili a Pilato. So we will look at 3 parts of our sermon this morning. Number 1, we'll look at the accusation. Number 2, we'll look at the verdict. And number 3, we'll look at the questioning that Pilate takes Jesus through. Ia a mo me lalo tusi whaamulmole, whaitau whaatasi mai, whaipue luasu malvalu, anga I tolus fule a matai tatou le nitaiao. A maua, whaitau, ia. Na lato taitaina lea o Yesu nai a kaiafa I le mauta o le alii. Ua ao fo, ai le I ulu fale I latou I le mauta o le alii. Ne I le ana I latou. Ona le mawhai lea ona a ai I le pāseka. Ona aluai lea I whafo o Pilato I a te I latou, ua whai atu. Se ase mea o outou momoli ai le nā tangata, ua latou tali mai, ua whaapea mai a te ia. A whai ana le pamota o ia, po ua mātou le tuina atu o ia I a te ue.
28 through to 30. Then they led Jesus from Caiaphas to the praetorium, and it was early morning. But they themselves did not go into the praetorium, lest they should be defiled, but they might eat the Passover. 29. Pilate then went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" 30. They answered and said to him, "If he were not an evildoer, we would not have delivered him up to you." Manatu mo moale ni taia o le moli anga, the accusations. O te whiatala noa I le ni taia I le faamasinoga I luma o Pilato. So this is Christ's first appearance before Pilate. So he has 3 Jewish trials. The first one is before Pilate, the second one is before Herod, and his third trial, or his final trial before the cross, is before Pilate again. So this is the first trial before Pilate. So ole ulua I faamasinoga lea I luma o Pilato. Whamewhe pelu sumalvalu, ona la tau taitaina lea o Yesu naia Kaiafa ile maota o alii. Manatua le vaesona te anei, whamaina whaamasinoina Yesu I luma o ana, luma o ana leo si taulanga. I le mta upu e lua spuma le lua o le luka, o lo whaapea ona taitaina I fo Yesu I luma o Kaiafa, ma whai ai le whaamasinonga a Iutaia. O whaamasinonga I aso ia, I ona po ia, e whaalea o ngā ina se whaamasinonga e whaia I le pō. Ai a tātou mai tauina, na pu e whaapangota Yesu I le pō. Ma ua whaatau nuina Iutaia, la tau whaamasinonga whaalilo lilo I le pō. Lona winga, e tusama le tū la whonoa Iutaia, ua whaalea o ngā ina, lea whaamasinonga. A ua sila fia fo ia Iutaia, la tau mea ua whai, ma ua whamai le moli maua luka, ma ua whaatope ai ona lato avea Yesu I luma o Kaiafa. Lea whamai whai upu e lua spuma le varu. Ona lato taitaina leo Yesu naia Kaiafa I le maota o le alii, ua ao fo'i. Lona winga, na ona aoa, whaataunuina lo malalato, whaamasinonga, whaaiutaia. So as soon as it was early hours in the morning, because they had illegally put Jesus before a Jewish trial at night time, the Jewish knew quickly that by law they needed to trial him during the daytime. So as soon as dawn breaks, they have their own Luke chapter 22, verse 63 to 71. It has Jesus' trial before Caiaphas. So there they handle Jesus' case early hours in the morning so they can make it legal, the reason for his arrest. So quite interesting, these little parts of the story of the night that Jesus was arrested. Whamai le whai upuna lusu mawalu, whamai wataitaina naia Kaiafa ile maota o alii. O le whaapirata nia lo whaapea mai, whamai, then they led Jesus from Caiaphas to the praetorium. O le maota o alii lea o ta ua mai le mata upu wha Samoa. Sa whaapea ona iai ia le se whale e wha mautu iai ia taitai o Roma. Lea la iai Pilato. Ona o le teimi o tausaminga, le to'atele ma le to'atele o tangata o lo whaapea ona malanga mai malolofi mai I Jerusalema. Sa whaapea ona iai Pilato I totono o Jerusalema I le vai teimi o le tausaminga. Because of the hundreds and thousands of people that are gathered to Jerusalem for the feast of Passover, Pilate had a specific headquarters set up in Jerusalem so that they can keep an eye on the people, that they can keep some order, and that was the praetorium. So that was his headquarters in Jerusalem at the time of the Passover feast. So le lau tatou mauti noa, o lo iai le mauto ali, le talo noa mai, le wha Samoa. Whamai ua au fo'i, le lau au mai Yesu, whaatope mai le au mai ngau Yesu, ina ia whaatau ule whaamasinoga I luma o Pilato. Whamai le whai upuna lu sumalvalu, whamai ai ne I ulu whala I lato, I le maota o alii, ne I le anga I lato, ona le mawhai lea, ona ai I le paseka. It says there in verse 28, it was early morning, but they themselves, the Jews,
they themselves did not go into the praetorium, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. O le tula fono a Utaia, le tula fono a Mose, a whai e pai se tasi se tino se tangata oti. Ona le mawhaila ia ona ai oie le tausaminga, e uina alu e whaamamaina e a tole vai aso o whaamamaina. O le tū maanga a Utaia leo lo whaamatala mai le whai upu e luas fulma le valu, wha mai le moni maua Ioane, wha mai le iuru fale I lātou I le mautou ali I nei leanga I lātou. So se tasi lava onu ese na ino I ai tangata Utaia. Sa whaapea ona iai ia te I lātou le manatu. Nei leanga I lātou, pe a uru fale I lātou, I tutono le mautou ali, po le mauta leo o loa lala I Pilato. Ai ole tūla fono lea, e lea o se tūla fono a Mose. Pe ona tatou whaitau ina, whamai nei leanga I lātou, ona le mawhai lea ona ai I le Paseka. O le ata lea lo au mai I, o tū maanga sa whaapea o na whaatuwina e Utaia, wa avea maawala, wa manatu ai lātou, ia lātou lava tūla fono. So the Jews, it says here that they did not enter the praetorium lest they should be defiled, but they might eat the Passover. This was not a Mosaic law. This was a Jewish tradition. So they set up these traditions, and therefore, what they were saying that they could not enter into Pilate's praetorium or headquarters lest they be defiled because they wanted to eat the Passover, which they were already within the Passover days. So they stood outside the praetorium and they brought their case before Pilate. What I wanted to highlight here was the hypocrisy that was here. Because they were trying not to offend God by not entering into a Gentile's home, but at the same time they were bringing the Son of God to kill. So they were trying not to offend God with their traditions, but at the same time they were actually coming to accuse the Son of the living God. O ilo tatou vaaie, le whaapongi saina o tangata Utaia I o latou tū ma latou tala tuu, ai lilo ia te I latou, o lo au mai I latou le latou moli mau, ina ia fasiotia le alo o le atua soifua. So I la tatou te vaaie, le ngalue mai o le anganga leanga o le whaapea ona o mai ma le au Utaia. O nala o lo whaamanino mai ia te I tatou, I le whai upuna e luas fulmalvalu. So that verse 28 highlights to us, the reader, the traditions of the Jews and their actions. Praise the Lord. So just some insight into that verse that we might read. Ina ia mawhai ona tatou malama I tū matala tuu a Utaia. Whapena fo ona tatou vaavai pia tatou whaitau I mea lava e whaatinoina e tangata Utaia. Le ese e senga o tala tuu ma le tūla fono a Mose Tele o vaenga o Utaia wa whaapea ona latou whaia ia nisi tū ma latou wanga. Ina ia tausia I latou le tūla fono a Mose. Au avea ma awala wa whaopopo ai ia tūla fono a Mose. So they set up these traditions to honor God and the Mosaic law, but they added, and it wasn't God's law. God didn't tell them to not go into. God just said, if you touch anything that's dead, then you need to go through a cleansing period. He did not tell them not to enter into a Gentile's home. So the traditions versus the law, the actual law. So, o I lata to te vaavaaenga I le ata lea. E whamewhi pui lusuma leiva, o na alu ai lea I whafo o Pilato ia te I latou. So because they could not enter into Pilate, Pilate had to come out to them. Okay, so whamei o na alu atu lea I whafo o Pilato sa ia te I latou, ua whai atu, se se mea ua outou momoli ai I le nā tangata. Lea lau whesili Pilato, o le ale tau mau, o le ale mafuanga ua au mai ai, pe au mai ai pe poe whaapanguta, le nei tangata, o le ala outou mau, o le tūla fono a Roma, e tatau lava ona iai se mau, e tatau ona iai se mafuanga.
e te tau ona iai se moli anga. E le mawhai ona au mai se tangata whaapangota, ai leaini ona moli anga. Amen? So, Jesus was arrested, brought before Pilate, and Pilate asked the question in verse 29, what accusation do you bring against this man? So by Roman law, they had to have a reason for bringing him before Pilate. E whamai le tali e tangata iuteia, whamai whai poe lua suma walu, ua lātou tali mai, ua whaapea mai a te ia, a whai ana le pangota o ia, po ua mātou le tuina atu o ia ia te oe. E leo lisia mai ia moli anga o Yesu, ai lo lisi mai le tusia ma reko ma le tusia Luka. Le tusia ma reko lo whaapea ona whai mai le moli maua ma reko, suru lima whai pu e tonu. Whamai ua mamoli fo ia te ia e le awas taulanga sili I mea e tele. I mea e tele. Whamai le moli mawalu a mareko. E tele moli anga. Ai whamai le moli mawaluka. O lo lisi mai la e le moli mawaluka mta pue lua suma le lua. Mta pue lua suma tolu whai pu mua mua ma le whai pue lua. O tutu I lunga I lato umalava ua taitai a te ia yaki lato. Ona lato mo moli ai lea ia te ia ua whaapea atu. Whamai na mato I loa le nei tangata ua ia whaasese I le nuu. Ua wawao foi ona avatu o taulanga ia Kaisara. Ua whaapea mai o ia lava o le tupu o Keriso. E tolu moli anga le moli mau mai ai Luka. Na whaapea ona o atu ma le awas taulanga sili I luma o Pilato. Whamai mua mua, na mātou I loa le nei tangata ua ia whaasese I le nuu. Lua, whamai wavavao, foi ona avatu o taulanga ia Kaisara. Matonu, whamai ua whaapea mai o ia lava o le tupu. So, Pilate asks, what accusations do you have with this man? Mark brings up his recollection and says, in Mark 15 verse 3 that they accused him of many things. Luke specifically details what these things were. So, and they began to accuse him saying, this is Luke's account. Number 1, that they found this fellow perverting the nation. Number 2, that he was forbidding to pay taxes to Caesar. And number 3, he was calling himself Christ a king. So o moli anga la I olo o moli mauma iai whai evangalia e whaatatau I le moli anga na lato o maima lato I luma o Pilato. Lea lana whesile I Pilato. Whamai se ase mea wauto mo moli e le nata ngata. Ai whamai o ia, whamai I lato o ia whaasese I le nuu o vavao o na watu o taulanga ia Kaisara. O mawhaapea mai o ia lava o le tupu. So the Jews were not presenting Jesus before Pilate so that he could judge him. They weren't looking for a judge. They were looking for an executioner. They did not present Jesus to seek justice for Jesus. They were actually seeking death. Ele au maya e iutaia Yesu I luma ina ia faamasinoga, na au maya e iutaia Yesu I luma o Pilato ina ia fasiotia. Ina ia faa sala ina. Ele au maya ina ia tala noa ina, ana moli anga, pe tatau pele ai. Na lato o mai male mau, ina ia fasiotia le li faola. Lea whai mai ele lato mau le tai aole nei fesili Pilato, se ase mea wauto mo moli ele natangata, a walato tali mai, a whai ana le pangota o ia, po ua mātou le tu inatu o ia yate oe. Who are they talking about? They're talking about Jesus. They're talking about the perfect Son of God. They're talking about the Son that Isaiah says, he is the Prince of Peace. He is our wonderful counselor. The government is on his shoulder. He is the perfect Son of God. Whamai la rātou mau, whamai ana le se pangota o ia. O ai leo lo whaatatau I eitala iuteia. O le tangata pito sini ona ani o tonu I le lalo langi atoa. O le tangata e tumu I le file mu, o le alofa, o ia e anga le lei. E whamei ale lato mau,
whamei leai, o ia o le tangata whaasese, whamei o ia o le tangata e vavao e taulanga a Kaisara, whamei o ia, whamei lana mau o ia o le tupu. That's what we see in the story today, yeah. O le ata nao lo tatou wa ai atu iai, I le moli mau a Ioane e whatatau I le faamasinoga I luma o Pilato. Whaawawina tatou manatu e lua. Whaipua tolu suma tasi, whaipua tolu suma lua. Tatou whaitau whaatasi, whaamolmole. Whaitau ia. Na ave ia o tou ia te ia. Ina faamasino ia te ia I la o tou tu la fono. Ona whai mai lea o yuta ia te ia. E sa ona matou fasiotu o se tasi. Ua taunu uai le whetalaina a Yesu. Ua le petalai atu ai o ia. Ina ua tau watu le winga o lona maliu. O le a maliu wai o ia. Sorry, ina ua tau watu le winga o lona maliu. O le a maliu wai o ia. Aggie, can you read those two verses, please, in English? 30 and 32. They answered him, if this man were not doing evil, we would not have delivered him over to you. Pilate said to them, take him yourselves and judge him by your own law. The Jews said to him, it is not lawful for us to put anyone to death. This was to fulfill the word that Jesus had spoken to show by what kind of death he was going to die. Yeah. Therefore the Jews said to him, it is not lawful for us to put anyone to death. So lewa tatou matamata I moli anga. So we've now looked at the accusations in verse 28 through to 30. A la tatou matamata I le whaiunga. So paule le whamasinoga tatou te wawa ai. Wa mawale unga ai le amata le whamasinoga. You know, they come with a verdict. The Jews present the accused, they present our Saviour before Pilate, but they already have their outcome. They know exactly what it is that they want. They want him dead. Whamaine whai upoe tolu sumatasi, ona whai atu leo Pilato ia te ilato, I nā whaamasino ia te ia, I la o tautu la fono. O le whaamatalanga lea Pilato ia yuta ia. Pe toe lafo atu ai, ina ua I loa ia moli anga, ue loa le lei e Pilato. A wā Pilato le whaamasino tonu, He is a good judge. He has that position because he knows what is a good case, what is a strong case, and what is a weak case. So lele whape atu ai a Pilato. Ina whamasino ia te o tau I la o tautu la fono. So he throws it back to them. Judge him by your own law. Manatua, o Yuteia, o Israelu, o lo nofo I lalo puleanga Roma, o Pilato, o le sui a Kaisara, I le vaaia o Jerusalema, ma Yuteia atoa. So lelai au mai ele lato mau, e whaatatau ia Yesu, ai whamaina tali ato Pilato, ina ave ie o tau ia te ia, whamasino ia te ia ia o tau tula fono. Ai o I tato te vaaia I le loto o Yuteia sa whapeona ia te ilato, whamaina lato tali atu, ona whai mai leo Yuteia ia te ia, e sa ona mato fasioti o se tasi. Leale unga le saili ai Yuteia. O lo saili ina ia oti. The Jews are seeking death. They are seeking a death penalty because Pilate says, I'm judging him according to your own law. And the Jews say, it is not lawful for us to put anyone to death. They've come with their verdict. La wo mai mana lato whai unga, e mana nao ina ia oti Yesu. I le tūla whono a Mose, o loo iai tūla whono, e mawhai iai ona wha o leoti. A tato mana tua le tūla whono a Mose, a whaapeo na maua se tasi o whasiotia le tasa ngata, e mawhai ona wha o leoti. So in the Mosaic law, there is a death penalty that the Jews can operate. A ina ua o mai a Israelu I lalo o le tūla whono a Roma, ma lalo o le puleanga a Roma, o le tūla whono lea na ave e seina mai e Roma mai tangata Israelu. So when the Jews came under the power and the reign of the Romans, this was one of the laws that the Romans took away and removed from the Jews, was the death penalty.
So the Jews could not put anyone to death. So le mafu angala lea na whaapea tua iuteia. Malamalama fo iuteia I la lātou tū nono fo ai ma tangata Roma. So lea lana whaapea tua I Pilato, whamasino atu ia ia te I lātou I la o tautu la whono. Ai whamai iuteia e sā ona matasau whasioti I se tasi. O le ale mea leo lo sa ili e iuteia mo si taulanga sili mai lātou uma o lo sa ili ina ia fasioti ya Yesu. So they came with their verdict. They came with their ending. They wanted the death penalty. So manino le mana onga no mai malato, no mai lato ina ia maua lava le unga lea, ia oti le tangata lea, o ai le tangata lea. Yesu. Le tangata na tolu tau sanga, ma le awha tau sanga o whaia wawenga, o anga le lei, o whawhanga I tangata. Ai ona o le loto. Mau mai. Whamai lai whai pua tolu sumalua. Whamai e sā ona matou whasioti o se tasi. Ai whamai whai pua tolu sumalua. This is the most beautiful verse in this reading today. Whamai ua tau no uai le whetalainga a Yesu. Na whetalai atu ai o ia. Ina ua tau atu le winga o lona maliu. O le a maliu ai o ia. They were seeking his death. They came with their verdict because they said, it is not lawful for us to put anyone to death. But then John captures this in verse 32, that the saying of Jesus might be fulfilled, which he spoke, signifying by what death he would die. Praise the Lord. Talofa. Come on, Tree. Amen. So we're up to point number 2 this morning. So we're in John chapter 18 and we're up to verses 31 and verses 32. Good morning and welcome. So o whaua wina le tatou mta upo se fulu ma le valu. So leo tatou tilo le whai upo e lua skulu ma le valu ma le anga I whai upo e tolu skulu. Ua au maia Yesu I lana urua I whamasinoga I luma o Roma, tangata Roma I whamasino Roma. So this is Jesus and his first trial before, so he gets trial before the Jewish courts. But today we're talking about his trial before the Roman courts. So he's before the governor of the day, and his name is Pilate. And we're up to verses 31 and 32. So for me, you tell ya Yesu, ya Pilato, e sā ona matou whasioti se tasi. We loa you tell you what abe se ina le maalosi lea le lato tula whono I tangata Roma, ona whaape atu leo I lato ya Pilato. Pilato, e sā ona matou whasioti I se tasi. E for me whai pua tolu sumalua, ua tau no uai le whetalainga a Yesu. Verse 32 gives us, John the Apostle, gives us an insight into the power of God in coordinating the Son's death. Because it reads, 32, that the saying of Jesus might be fulfilled. Jesus' death was ordained by God. God was sovereign in preparing his Son to become a sacrifice for us. Na saunia e le atua lona alo e avea matongi ola mole angasala ole lalolangi atoa. Na letala no ai Yesu I lona maliu. Jesus speaks about the way he would die. Mana tua foi le fasiotia o le tangata le o Setefano. O aina tau aia Setefano I maa. Tangata yuta ia. So e iei leisi vaenga o le tuspa ia lo iei moli mau e whaatau nuu ai tangata yuta ia le oti. E whetongia I maa. So lesi whaatau nuu unganga o le oti e tangata yuta ia o lo ota ua le tuspa ia. Ai le ota ua mai e le tuspa ia pena tau fia e fita Roma le fasiotia o Setefano. O ila tatou te malamala mai. O loo iai lava le awala e mawhai o na whaatau nuu ai se whaasalanga e pei o le fasiotia o se tangata.
So there are ways that the Jews, because the Bible talks about Stephen being stoned. Who was he stoned by? His own people, the Jews. So there is a way that the Jews carry out executions. But Jesus' execution is very, very specific. Na ana whaapea e whaapea atu Pilato ia whaatau nuu la o tautu la whono. Ona avele o Yesu ma whetongi maa. Lono winga e leo whaatau nuu i nai upu e whaatatau i le winga o lona maliu. Because if Jesus was stoned by the Jews, if he was killed by the Jews, actually he wouldn't have fulfilled the way and how he would have to die. Because Jesus actually tells us how he dies. How does he die? He must die by crucifix. He must be crucified. For Maimat Mateo Luasfulu, Paper Spulmaliva, La Tote Tuina to 40 Yatea, La Tote Tuina to 40 Yatea nu esse, in the Ia Lato Fata Wemu Masasa, Mafaa Sa Tauro Yate Ia. So that's Jesus predicting his death. In Matthew 20, verse 19, Jesus talks about how he would die. It says there in 20, verse 19, and deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify. Ile Mateo mta koe lua sfumaleono alona fai poe lua o lo ta ua fo e Yesu le awala e tatau o na oti ai o ia fa mai ua oto wi loa a mavaya so e lua o na fai ai lea o le paseka e tuuina tuwai le atali o le tangata ina ia faa sa tauroina. Fa pe feo na maliu Yesu e tatau o na oti i le faa sa tauroina. Mela na atato fai taui upo Ioane, ua tau no wai le whetalaina a Yesu, na whetalai atu wai o ia, ina ua tau watu le winga o lona maliu. So in verse 32 of our reading today, when John the Apostle writes, and he captures it so beautifully, he says that the saying of Jesus might be fulfilled. Jesus already spoke about his death and how he would die. What's the whole point of John's gospel? That everyone that reads will know that he is the Son of God. And that believing in his name, we may have life. Here's another proof that he was the Son of God. Because he told us how he would die. In John 12, verse 32, is another verse of how he would die. He says there, and if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. How is someone crucified? Is when they're lifted up away from the earth. Lefa mai ele Ioane spulma le lua fai petolu spulma le lua. O lesi fo I faaamaoninga. O lesi mau a Yesu e faaamaoninga. Ele winga o lona maliu. Fa mai o ia. O au fo I a fai e si itia au. Aile ele. O te tō sina uma mai tangata yate au. Ioane tolu alona fai pe spulma le faa. Upo Yesu I le amatanga o lana ngaluenga whaatalai. Whamai whai pesuma wha, Yesu lea, e pei ona si itia I lunga o mose o le ngata I le vau, e au ina whaapea ona si itia I lunga o le atalii o le tangata. O mau maia e whaamau ni ai le winga o lona maliu. O mai utaia maralato whai unga I oti. E whamai Yesu wo umaona o ta ua le winga o lo maliu. The Jews came with their verdict. Jesus must die. And Jesus said, well, there's a specific way that I must die. I must be crucified. It says so in Psalm 22, way back in the Old Testament, verse 16 through to 18. It has these words, for the dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and stare at me. The psalmist is talking about the death of Christ. E o ile fai salamu a. O lo ofa apea o na tau mai le atua. Le salamu na tusia se lau tau sanga a o le maliu Yesu. E fa mai le salamu le se luasuma lua fai pue se funu ma le ono, ma le fai pue se funu ma le fitu.
A wā ua si o mia au e uli. Ua punitia au e le vao tangata mioleanga. Ua tu ia e ila tau wa ulima mao vai. O le ata o le sātau. Whamai, o te mawhaia o na whai tau o wiwi uma o ila tau ua lato wa ai mai ma mata mai ia te au. Le ale mena tupu le aso na maliwa Yesu o le motu o mo tangata o lo mata ma wa ai a o tau o ia I luma o le sātau. Le alai whai mai eia iuteia le tai au le nei, sao na mato fasioti se tasi. E whai mai le moni maua Ioane le apostolo, ua tau nu wai le whetalainga a Yesu, na whetalai atu ai o ia, ina ua tau atu le winga o lona maliu, o le a maliu wai o ia. Amen ea. O I tātou te ilo ai, o le maliu o le whaola na saunia mea uma e le tama. Tele teimi na sa ili a iuteia ina ia fasiotia Yesu. The Jews sought to kill Jesus right from the beginning of his ministry. We remember that. They wanted to kill him. They wanted to kill him. They wanted to capture him. They wanted to arrest him. But he always went away. He always managed to hide. He always managed to get away from them. Na sa ili tangata ina ia fasiotia o ia. Aia, whamai Yesu, ele I o I lo I tu la. Who's I tu la? God's timing. Sa whaapitoa lava le teimi e maliu wai Yesu. Sa whaapitoa foi le awala na maliu wai Yesu. O ina tātou te ilo ai o mea malava o loo I le finangalo o le tama. That our God is sovereign, even in the death of his son. They were seeking to kill him right from the beginning of his ministry. But God had already ordained a time and how he must die. Aina mulmuli, mawale fai petolu suma tolu, se yo tolu suma valu. Ole au fai tawina, fai upunei. Ona toi unu fale leo Pilato I le mauta o le alii. Ua wala au ia Yesu ua whai mai a teia o oe ea le tupo tangata yu teia. O tali atu Yesu ia teia pe se upu mai a te oe lea upu pena ta ua ue nisi a te oe. O tali mai Pilato o te su yu teia ea. O tuuina mai oe ia te au e lo nuu male au se taulanga sili. Pe se a le mea ua e whaia. O tali atu Yesu e le mai le lalongani nei lo umalo. A whai ana mai le lalongani nei lo umalo. Po ua tau wau au auna ina nei tuina atu wau ia iuteia. A o le nei, e le mai I nei lo umalo. O na whai mai leo Pilato ia teia. O le nā foi, e te se tupu ea oe. O tali atu Yesu, o lea lava, o au o le tupu. O le mea le nei na whanau mai e iao. O le mea foi le nei na o sawai I le lalolangi. Ina ia o moni mau I le upumoni. O lato umalava o le upumoni. Whaalomo mai I lato I lo uleo tolu walu. Whai mai Pilato ia te ia po lea le upumoni. U whai mai le upu ona toi alu lea o ia I fafo. Ia iu te ia u whai atu fo ia te I lato. O te le I loa se mea e sala ai o ia. I'm just going to read those last verses for us. 33 to 38. Then Pilate entered the praetorium again, called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered him, "Are you speaking for yourself about this, or did others tell you concerning me?" Pilate answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here." Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Pilate said to him, "What is truth?" And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, "I find no fault in him at all." O le manatu mulimuli o Fesilia Pilato,
E fesilia Pilato sa whaapea ona tatou mata ai I le nei faamasinoga lea o tatou iloa o mau iutaia ma le latou mau whamai o le tangata leanga le tangata lea e tatau ona fasiotia whamai le latou whaiunga e tatau ona oti e sāna matou fasioti se tangata a ina ia tau nuu ai upu na whetalai a Iesu e tusa ma le winga o lona maliu o lea tatou te vaai ai I fesili a Pilato. So we now come to the questioning. So this is where Pilate comes and he has 4 key questions in these last verses that I just want to bring to highlight this great Savior of ours, Jesus Christ. But fesili mua whamai le fesili a Pilato o e ea le tupu o tangata iutaia. O oe ea le tupu o tangata iutaia. Whamai le moli anga lea o moli maua le apostolo Luka, le fōmai o Luka. Whamai moli anga e tolu na tatou whaangamulongo ai a. Moli anga mua o le whaasese le nu. Moli anga lona lua vavao atu o tau langa ia Kaisara. Moli anga e tolu, whamai o ia lava o le tupu. Ai a tatou tilo I fesili ma Pilato. Na le tasi ale moli anga na whaamaunia a. Po o ia ea o se tupu. Ai sea, o isi moli anga e lua, e pelo whaaleao ngā ina. E le mawhai o na lātou sa ilia se mau e whaamaoni ai, pena whaasese le nuu, pena vavao atu I taulanga. Ale na whai mai Iesu, taulanga e ave a Kaisara, o taulanga e ave le tua. Lena e le I whaasese fo I le nuu. Na fio mai oia ina ia Whamai ele ia fio mai o ia whaaleao ngā ina le tūla whono, a ia whaatau uina le tūla whono ia te ia lava. So tasi le moli anga lea lai fesili e Pilato, o lea le moli anga mua le fesili ai, o oe ea le tupu o tangata iutaia. So Luke talks about 3 of the accusations. And one of those accusations is that he was deceiving the people. 2, that he was denying the offerings to Caesar. And 3, that he was a king. If we look at today's reading, when Pilate starts to question and starts to ask him questions, the only question that he asks is that whether or not he was the king of the Jews. Why? Because all the other accusations were proved to be false. Because Jesus never deceived the people. He actually fulfilled the law of Moses. Jesus never held back the offerings to Caesar. He actually said, give unto Caesar what is Caesar's, and give unto God what is God's. So he fulfilled those. He never denied any of that. But the one question that Pilate did begin to ask was whether or not he was king. For mai le fesile Pilato, o oe ea o le tupu o tangata iutaia. For mai le tali a Iesu, pe se upu mai a te oe lea upu, pe na ta ua au e nisi ya te oe. O le mea lea lo sa ilia e Iesu ya Pilato, po o se fesili na fesili ai Pilato, ya te ia lava, I lona fia ma lama lama. Fesili lona lua, fa mai le fesili a Pilato, o te se iutaia ea, ua tuina mai oe ya te au e lo nuu ma le au o si taulanga sili. Pe se a le mea ua e whaia, fesili na lona lua. Fa mai le fesili le tali lona lua a Iesu, e le mai le lalolangi nei lo'u ma lo. Amen? Fa mai a whai ana mai le lalolangi nei lo'u ma lo, po ua tau wa'u au auna, ina nei tuina atu a uiahu teia, a ole nei, e le mai I nei lo'u ma lo. O I o lo whaapea na whaamaoni a Iesu, e le ai ma se soli ngā tū la fono na ia whaia. Ai sea, wha mai o ia, e le mai le lalolangi nei lo ma lo, wha mai foi, ana whaapea e mai le lalolangi lo ma lo, po ua tau au au auna, ina nei tuina atu au ia iu teia. Tali lona lua, fesili lona lua. Fesili lona tolu, ona whai mai leo Pilato ia teia, o le nā foi, e te se tupu ea oe, o lo tilo Pilato ia Iesu ma whapea,
ele o se fōlinga o se tupu a. A le moli anga le au mai o ia o le tupu. So when Pilate asks in verse 37, he says, are you a king then? His question is almost, well, you don't look like a king. A king? Are you? So he's asking whether or not Jesus was truly a king. Didn't look like one. He looked like a carpenter. So, o whesilia a Pilato, lona tolu whamai, o le nā foi. E te se tupu ea oe, ai whamai le tali a Yesu, o lea lava, o au, o le tupu. O le whamauninga o le tali a Yesu, whamai o ia, o le mea lea na whanau mai ai au, o le mea foi le nei, na ousa wai i le lalolangi, ina ia o moli mau i le upu moni. Jesus spoke the truth. Pilate asked, are you a king? And he answers, you say rightly that I am a king. He was rightly a king. He was speaking truth. Amen? Amen. The only person that was righteous in this whole story was the accused. We look at who was judging him. It was Pilate. He was a Gentile ruler. We look at who was accusing him. It was the priests and the high priests. We look at the crowd. They were shouting, crucify him, crucify him. We even look at his disciple who denies him. We even look at Barabbas, who eventually becomes set free in place of Jesus. Everybody in this story, but at the center of the story, is the most righteous, peaceful person of all. And yet, he is the only one who speaks truth. Na le whamele talia Yesu, o lea lava, o au, o le tupu, o le mea na whanau mai ai au, o le mea fo i le nei na ousa wai i le lalolangi, ina ia o moli mau i le upu moni. Whamaile lua koronito a lona mta upo e lima, pai po e lua sfumatasi whapea, a wā o ia na le iloa le angasala, na whaia le e ia mangasala, o le sui o i tātou. Ina ia avea i tātou, mā mio tonu a le atua ia te ia. Mua le Peteru, ta upo e lua, pai po e lua sfuma le lua, whamai o le na le angasala lava, na le iloa fo i se pepelo i lona fofonga. 1 Peter chapter 2:22, it says these words, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. What a beautiful image of Jesus during his trial, because it says that when he was reviled, he didn't revile in return. It says that when he suffered, Jesus didn't threaten. What did he do? He committed himself to him who judges righteously. He didn't commit himself to Pilate. He committed himself to the Father. But it says there, whamai le lua koronito na, whamai awa o ia na le loa le angasala. 2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. That's amazing, as he stood there in front of all the evil that was happening around him, in front of all the unrighteous that was happening around him. He didn't retaliate, but he stood there. And Paul says, he made him who knew no sin to be sin for us. Wow, that's why Jesus died. That's why he died. And that's why when he says to Pilate, he says, I was born for this cause. I have come into this world that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears
my voice. Whamai le tani Yesu o I lātou uma lava o le upumoni e whaalongo mai I lātou I lo uleo. A le ale tani Pilato o I lai whai ue le whesili muni muni a Pilato I le faamasinoga lea. Whamai Pilato o le ale upumoni. How does Pilate respond? Pilate responds with a question and he says, what is truth? O le ale upumoni. O lo whafsa ngai Pilato, male upumoni. Ai whesili Pilato, o le ale upumoni. Whapena fo I le tai au le nei. Le tai au le nei, o lo sa ili le lalolani o le ale upumoni. O lo sa ili le lalolani ma whesili, o le ale mea moni. Ai whamai Yesu le tai au le nei, o I lātou uma lava o le upumoni e whaalongo mai I lātou I lo'u leo. I'll read that again. O I lātou uma lava o le upumoni e whaalongo mai I lātou I lo'u leo. The world is asking right now the same question that Pilate asked. What is truth? You look around us right now. Everyone's saying, oh, I speak my truth. Hey, I know my truth. I speak my truth. People are asking, well, what is truth? Yeah, we see that everywhere. But this is what Jesus says. He says in his response to Pilate, he says, for I have not come into this world that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. And I'll say that again. The world is asking, what is truth? Where is truth? Jesus says, everyone who is of the truth hears my voice. Our standard of truth is Jesus Christ himself. That's our standard of truth. O le upu moni, o Yesu lava o ia o le upu moni. Au tuai Yesu I luma o faamasino, au tuai o ia I luma o Pilato, au tuai o ia I luma o si taulanga sili, au whaia e tangata whaale matau, lala tonga anga leanga ia te ia. Ai whamai a Peteru, whamai e le itali atu o ia o lea na leanga salalava, na lei loa fo I se pepelo I ona fofonga, o le sa anga teleina, ai le toe anga tele atu. Le winga le na o le upumoni. A o whesili le lalolani, pei o na whesili Pilato, po le ale upumoni. A whesili fo I le lalolani a te oe, pe le ale upumoni, e te tau ona e tū ma e mauti noa o Yesu o le upumoni. When the world asks you, well, what is truth? I have my truth. You as a believer should be able to say confidently that Jesus is the truth. That is our standard of truth, not my own truth. Jesus Christ should be our standard of truth. Whae winga na tatom ta upu le tai ale nei, Ioane su wha, upo Yesu, na wha pēa tuai o ia I ona soo. Whamai o ia I ona soo, o au nei le ala male upu moni maleola. E le anu atu lava se tasi I le tama, pe a le ui mai ia te ao. You know, when the world asks you what is truth, remember when Christ was before Pilate and Pilate says, well, what is truth? Jesus says, everyone who hears my voice knows the truth. Amen? In John 14:6, Jesus says to his disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Brothers and sisters, brethren, be encouraged, be challenged. That is our truth. Our truth is to know that Christ died, that he was buried, and after the third day, praise the Lord, he rose again. And one day he will come. And when he comes, he takes us home with him and every other believer with us. Praise the Lord. Ia le tua, tau ni e whaamanuia le tua I lau whaalongo le ni tai ao, o no suafo Yesu. And we all say? Amen. Tato tūla I mai, tato talo whaatasi mai ma'u, le ni tai ao. Let us pray together. Ia whaatai tai mai upuia tato talo.
A vea lava mo ta talo I le ia whaapea na tu atu lo loto I le ali'i, ma whaafitai atu ia te ia ona o lana upu o tatu whaalungulungu ai. Let us pray. Whaafitai tele ta mā, lau upu wa o whaalungu, ta mā o le tatalo, ia o whaalongo, mga wai, mausitai, a o whaatali, I le toia fio mai, o Yesu lo whaau. Whaafetai I lo whaamanatu mai, o Yesu, o ia lava le upu moni, mātou te olai. We thank you, Lord, for your word. Thank you for your reminder as we continue to walk. We await the return of our Savior, Jesus Christ. We bless your name now until forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taita mai lo wangalele, vi ia oele ni tai au, mo walunga lo viina, nei maso umai o le whaavavau lava. Amen. Tato lalo me lalo whaftai.